Chongmari sampai faridrek asungno bodol yakalaimani bodol solaimani asuk thai yakalaimani asungno tebo sarbrumno nukjagui tongo 2023 ni kerong koksapni Chongmari eba Assembly Bidhan Sabha ni Chongmari tei Degliya tei talsini taldok yagluno Bidhan Sabha ni Chongmari ngnai aboni sigangno bodol yakarei thanjani maribo kwbangma lukurokno tabuk thanjao bubagrani khorangno yasnagui phaitongmani nukjagui tongo abo haikino tini phasalo Raimabili constituency bo khong thamchitham nukhuni khorok chuku chisa butar tiprangmothani thanjani maribo phaika bordola amsugui naharka em Rajesh Triprano karibo kubuni tiprangmothani adongro Koktumor Samanka bwskangni salo IPFT BJP yakshi bodol eba CPM yakarei kwbangma borokno tiprangmothani thanjao phaitongo hinui Zoning program, Okanda Pemada Program, Rangabeli Block Committee Program President, District Vice President, Tindale Block Committee President, Agriculture Chairman, Pemada Program Program, Niponjo Liam, or Pemada Pele, YTF, Tindale Program Leaders, Tini total 33 families, 91 voters, CPIM, BJP, IPT Agri Promoter Joint Kepeka, Jokon Kabe Kuel Amsogo, Jung Asakayo Pene Salo, Debo Pene, IPFT, Zila Tongai, BCT Tongai, CDM Tongai, Debo Promoter Joint Kene, Zuka Gavama, no contact Heza, Zikayo, Pene Salo Rame Video, Zoto Promoter Pene, orang ini video kita mesti pada kalau pakai longkap ini, sepeda rumah jauh, itu langsung itu langsung